Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita sampai hari ini tetap diberikan kesehatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ketujuh pada hari ini, sekaligus kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa akan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berharap syafaat dari baginda Rasul untuk kita semua di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Badan Takmir dan Keimaman terus menghimbau dan mengajak kepada jamaah sekalian, mari di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan berbagai limpahan pahala yang Allah berikan kepada kita, kita tetap mempertahankan ibadah kita, terutama kita melaksanakan solat-solat secara berjamaah. Khususnya kami menghimbau, mari kita terus mengisi, meramaikan masjid dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bahkan kita pertahankan kebiasaan kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada sholat tarawih di bulan lain. Boleh ada sholat-sholat lain di bulan yang lain, tetapi sesungguhnya hanya di bulan Ramadan adanya sholat tarawih itu. Maka mari yang senantiasa rutin melaksanakan tarawih kita pertahankan sampai akhir Ramadan nanti. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyampaian perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, panitia pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin menerima sumbangan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin, terutama pembuatan tangga samping kanan dan sekaligus balkon yang sampai saat ini masih dalam pelaksanaan pekerjaan. Masuk sumbangan atas nama Ibu Zulfa Wakid, uang berjumlah Rp300.000, dari Ibu Farha Wakid, uang berjumlah Rp500.000. Kemudian sumbangan dari Kota Amal yang kami tempatkan di depan masjid sampai pada hari ini masuk berjumlah Rp1.392.000. Kemudian sumbangan dari keluarga Bapak Haji Ismail Lasama, sarjana hukum, uang berjumlah Rp5 juta, sehingga total sumbangan yang masuk untuk panitia pembangunan berjumlah Rp7.192.000. Dan perlu kami sampaikan bahwa panitia pembangunan juga sudah mengedarkan permohonan infak sedekah kepada jamaah sekalian, yakni berupa amplop yang sudah diedarkan, dan kepada jamaah yang berkenan untuk menyalurkan amanahnya kepada panitia pembangunan, kami bisa memberi kesempatan untuk menghubungi kami Badan Takmir maupun Keimaman yang setiap hari standby di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sampai hari ini banyak bantuan dan sumbangan yang masuk kepada Badan Takmir Masjid Agung Awal Fathul Mubin dalam rangka kegiatan ibadah bulan Ramadan.
Yang pertama, sumbangan atas nama Ibu Haja Lilis Damis, air AZO 60 karton. Kemudian dari Bapak Sani bin Z Syawi, air mineral Ake 20 karton. Kemudian dari Bapak Rifai Adam, pemilik Indomebel yang ada di depan Masjid Agung Awal Fathul Mubin, kurma berjumlah 1 karton yang isinya 10 kg. Kami tetap memberi kesempatan kepada Bapak jamaah sekalian yang mau memberikan bantuan baik berupa bahan dan juga ada sumbangan dari Bapak Haji Kaspawi 10 karton kurma. Alhamdulillah, ini kita bisa gunakan untuk pada saat buka puasa nanti. Demikian penyampaian kami, dan pada hari ini kebetulan langsung relay RRI Manado yang akan menjadi hotnib, yakni Bapak Ustadz Basir bin Yahya Yaseh sekaligus imam. Demikian penyampaian kami. Billahi fisabilil haq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. اللهم صلوات صلة
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيد الأنام. الحمد لله الذي أنزل علينا الفرقان. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا
محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah, di mana pada hari Jumat hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Apalagi pada hari ini kita memasuki Jumat yang pertama di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan ke pundak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu bercucuran rahmat ke pundak beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insya-Allah kita umatnya berharap memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah yang akan saya sampaikan di Jumat yang pertama di awal Ramadan ini yaitu menjaga amalan di awal Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan nikmat yang terbesar kepada kita. Nikmat yang tidak ada bandingannya. Nikmat termahal di dunia dan di akhirat, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita syukuri nikmat ini dari lubuk hati yang paling dalam. Kita panjatkan syukur dengan lisan kita dan kita rasakan dengan otak kita. Kita buktikan syukur itu dengan seluruh perbuatan kita, sehingga seluruh perbuatan kita zahir batin sesuai dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Perbuatan apa saja yang didasari dengan Islam, maka akan ada berkahnya di dunia dan di akhirat. Tidak akan ada habis-habisnya selamanya. Apa saja yang tidak didasari dengan Islam merupakan kerugian yang selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kita buat karena Islam, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Apa yang kita buat bukan karena Islam, tetapi karena diri kita, karena kedudukan kita, karena golongan kita, maka itu kerugian yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 166 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iztabaralladzi tubi'u minalladzi taba'u wara'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab.
Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang ikut bukan karena Islam maka akhirnya menyesal di akhirat. Orang yang diikuti pun mereka akan cuci tangan, tidak berani bertanggung jawab. Akan tetapi orang-orang yang ikut karena Islam, ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut para sahabat radhiyallahu anhu, ikut para tabi'in sampai seterusnya, maka mereka akan bergembira di akhirat nanti. Dalam surat Ali Imran ayat 193 Allah telah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun akan beriman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi rahmat Allah kepada umat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu-waktu yang istimewa untuk menambal kekurangan-kekurangan kita pada waktu-waktu yang lain. Di antara waktu-waktu yang istimewa itu adalah bulan Ramadan ini. Kalau kita menjaga bulan Ramadan ini sungguh-sungguh, maka kata para ulama, Allah akan menjaga amalan kita selama 1 bulan penuh. Akan tetapi kalau kita tidak menjaga amalan Ramadan ini, nanti akibatnya selama sebulan penuh akan menjadi lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini beberapa hari telah kita masuki. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 hari di awal Ramadan adalah hari-hari yang dipenuhi dengan rahmat. Maka waktunya kita memohon rahmat di awal-awal Ramadan ini. Semua orang perlu dengan rahmat. Memang hajat kita sebenarnya itu hanyalah satu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala telah datang, maka semua masalah akan selesai. Akan tetapi kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak datang, walaupun dunia seisinya diberikan kepada kita, manusia dan jin mendukung kita, maka kita akan celaka juga pada akhirnya. Di awal Ramadan ini kita dibanjiri dengan rahmat, maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita ini. Kemudian daripada itu, pertengahan Ramadan adalah hari-hari maghfirah, penuh dengan ampunan. Tidak ada masalah yang lebih menyusahkan manusia di dunia dan di akhirat melebihi dosa-dosanya. Maka jangan sampai kita sia-siakan pertengahan Ramadan nanti. Pada puncaknya, akhir Ramadan adalah idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Tidak ada musibah yang lebih mengerikan melebihi kalau orang itu masuk ke dalam neraka. Kalaupun seluruh musibah yang ada di dunia ini, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, dikumpulkan menjadi satu, maka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan musibah masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Salah satu penyelamat dari neraka adalah menjaga amalan di akhir Ramadan nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Ramadan masih ada,
maka waktunya janganlah kita tunda-tunda, karena sudah menjadi fitrah manusia. Kalau awal Ramadan sungguh-sungguh, maka di pertengahan Ramadan akan mudah untuk sungguh-sungguh, dan di akhir Ramadan dia akan memperoleh panen. Namun kalau di awal Ramadan ini kita lemah, maka nanti kelemahan itu akan menjadi sifat kita. Dengan begitu di pertengahan Ramadan tambah lembek, lalu di akhir Ramadan tinggal ruginya saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan setiap detik di bulan Ramadan ini untuk ibadah, untuk selalu berdoa, untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu bersedekah dan berinfak. Bulan Ramadan ini bukanlah waktunya kita mengumpul harta yang sebanyak-banyaknya, tetapi waktu kita mengeluarkan harta yang ada pada kita. Karena waktu Ramadan ini pahala sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal awal Ramadan ini bukan waktunya kita bermalasan, sebaliknya di waktu kita habis-habisan untuk beramal, setiap amalan akan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat. Di bulan Ramadan ini waktunya kita bersatu, bukan waktunya kita bertengkar. Orang yang selalu bertengkar di bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang muliakan Allah, demikianlah khutbah yang singkat dan dapat saya sampaikan kepada para jemaah sekalian. Marilah kita renungkan isi khutbah tadi yang saya sampaikan. Sudah ikhlaskah kita melakukan puasa kita ini semata-mata karena Allah, ataukah belum? Dan sudahkah kita siap lanjutkan sampai di akhir Ramadan? Kesemuanya itu datangnya dari kita, karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Segala kekurangan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Kesempurnaannya hanyalah dari Allah semata. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan dalam melakukan puasa Ramadan sampai di akhir Ramadan. Jalallahu ayyakum minal faizin al-aminin وادخلنا وإياكم في جمرات المتقين المؤمنين المخلصين والموقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا يا الله. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وسائر المخلوقات
والذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديمه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح رغمت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم جعلنا من الصالحين penuhi hisab luruskan dan rapatkan demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنب الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ وخاشعة عاملة ناثبة تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لشائها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين زارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر
إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم اكتب السلامة والعافية والغنيمة والصية لبارك الوجاد والصور والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوبك أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا صائب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل حيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير. اللهم يا غني حميد
يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا أعوذ بك من الهم والعزم وأعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من الكبر وفتنة المحيا والممات وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.